سلاوست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایوار اجوار پیشکش کن دست پیک در گنگترین سرنوچه. میخائیل بوگدانوف پشتی بداوی هاتنا جوینا خواه به انکاسیره تکازی لسر مجارا یکریزیا هلوستا کردی کرد. 6 موشک لناواندا باجار عفرینه کتن و رخصنه که مروفی دبیجه کود چارچوفه درو جانده بهتر جه 1000 مالباتی هاتنه بجی کرن. کاروانه که لشکری یا هفپیمانی نافدولتی در باسی روژآوای کورستانی بو و لباجار قامشلو جه خواه گرد. 5 سال سر شهید بونا پشمرگای لشکری روژ سعید احمد سعید عینه در باز دبن. دوباره سلاف طاهر سفوک اندام کمیته دروه یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده کنگره که روزنامه‌وانی در آگهاند که چندین مجارن گرینگ ده جوینا شاندا کمیته پیوندین دروه یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و میخائیل بوگدانوف را هاتنه گوتوبیش کرن. بوگدانوف دخواست کریه که آلین کردی لروژاوای کورستان یک هلویست بن. تشتي بخوست ما جوان خست وروسيا وقت دولتك مازال ودولة كوي كرينك د عالم الدنيا قشيد هي دفرا مدى سوريا ده بتايبتي دولة كوي مازال هي ما خست دولة كبليزن ده چارة سركرنا برزغريكا سوري ده لغور برياري مجلس الأمن والبرياري الأمم المتحدة جيب تايبتر ما جي خست جوان خست جروسار بشقريا ما في ممكن ما في ملة كرد بيكاتي وي بتبعي بكن دناف ده كرد سر دفري كردي دانشتن دي تشيبو قوتن تشيبو ل بيجين لسر لدفري چقاس شلو ريفي بري تشيدي بي چقاس أستقدي هنا چقاس خلق معاناة يدي بيدن دفري كردي دي بتايبت دفري جيش تركي و بوار آلیکاری وانی بوار چکداری بوار هاتنه لعفرینه لسریکانیه لكفريسبي چقاس معانات ادبيدن دركتنا خلقي جي رفيانه چقاس افكار من آلي ما بكن بشقريا ما بكن جبو افكار من وان خلقا كاربن فقرين جيوان وفان چکدارا دوری خلقی بخنو بس وان ما في خلقي ملات مدنية من بيبكت جالي وان جي قال لك جناب بغدانوف بر بخوشحالي پێشوازیان بەکرد گوت ئێمە ئەم دەخوازن هەفدیتن ئێمە بەردەوام بن و تشتێ بەدەستێ بەر دەردەکەوێ ئێمە ئەوێ پشگیریاوە بکن نەڕینێ خۆ گوتن چاوە لە سووریا ئەموان نەڕینێمە یەک بوون و بریارێک الأمم المتحدة تستەدن و مەجلس الأمن تستەدن ئەو بریارانە بەتایبەتی بریارە 22 پێنجی و 4 ئەم بریارەیە جێبجی ببێ ئالیکاریە خەلکێ ببێ معاناتە خەلکێ کێم ببێ معانات کێم ببێ دەڤەرێ بشەکلێکی ڕەبێ شەر و کوشتن و ئامەدەنیە لەڤان دەڤەرێ سووری چێ دەبن چ قەس ممکن بکێم ببێ باشێ و ئەوژی
نممكن تقارب اشتي كبير نام بلد الا تقارب وان بريارا بجيبينو او بريارا راجي بريارا ناف دولتي دفابه اي بدور اي بالرول قاربا تيد بليسر يعني دولتي مثلا خدي نفوس روس امريكان يقرتيا اوروبا دولتي يقرتي اي اوروبا كان الدولة كبليز دفينات شاراكي ببليش مثلا سوير بقشتي اللي صرفات توا بقوت والله وجهة نظري مسألة كده قال لك يكبون دقاق أبي بشكلية ما في كردها بكلية برياري خاطر استدل الأمم المتحدة أبي جالية خدوا دورة قانون تنفيذ شخص دورة وانا وهم أبي حتى جبابي وأمبيرا دبل إيماج آلية خد الدفاع مرفوض طبعا تشكي طبيعية قلت أجر آلي كذا شيء دبل إيما أم آلية خد أبي بشكلياوي بكلو أبي مخازن برزغريكا وحلب نقاوة تاني آوة بيكات دل كرد آشوري كلدان أربد بيكات إيه توي إيه ديني المنطقة المنطقة كردية دو سوريا بقشتي أم بشوا بسكنلو إيبا أم أبي دريج بالفيدا دريج بلو ضحكوبتي عطلو سلوي أساسي شيء وقت بقوت يعني دتشت إيق أموان تيد ونريني بوكهبو بشقريا كردا وبيكاتي إيه نتوي وبيكاتي إيه ديني منطقين تشتاق جبا خست جناب بغدادوف بو إما أم دبيدن ون قلكي قرنج ون كرد هزي كردي قلت له أخو بكنيك نرينا أخو بكنيك هالوسط أخو بكنيك أمجي كاربن عليوة بكر وقتي ولا يكبل وقتي قلت له وانا يكبل ونلسى الهبل أمجي وشاقيت بيدن حيالي كيشان نرينا ببيدن من لازم كيجان نريني نبكي جان نريني رجع لما قلت رحلت به وقتي نرينا ويكبي هالوسطى ويكفي جاليخوفا ميخائيل بوغدانوف شاندية سروكي روسيا جبورو جلاتا نافين و جيكري سروكي روسيا بشتي بداية هاتنا جيفينا خوا لقال شاندا كوميتا بيوندين درفيا انجمنا الاجتماعية كردي لسوريا دلي دوانكا روجنامه‌وانی ده تکازی لسر یک بونا هلوستا كردي لروجاوای كردستان كر. لابد أن تكون موقف الكردي متماسك وواحد وبناء والواقعي وكذلك يعني اللي يعني بشكل الأساس للحوار مع الأطراف الأخرى بشكل مسؤول والجدي يعني نقترح ونعطي النصائح ولكن كموقع الصديق والمراقب من بعيد ولكن من موقع الصديق لشامل يعني الهموم الداخلية ولدى الأصدقاء السوريين كمان هموم الخاص بهم ولذلك يعني نؤيد كل الحلول وكل المقترحات اللي تناسب يعني المواقف الجميع على أساس توازن المصالح والتفاهمات المشتركة. ایرو 33 سال لسر کجبارکرنا شهید هردمساغ ادریس مصطفى برزانی را درباس دبن خبات و جیاناوی ده وی راپورتی ده. 32 سال لسر کوشبارکرنا نمر ادریس بارزانی پیشمرگه و خباتکار و اندزیار الهواتنا نشتمانی باشور کردستانی سازینر ریکفتنا آشتیه گودنا برا سرکرده اتیا شورشا کردی و حکومتا بغدای ده حتا انجامدان درباس بون. نمر ادریس بارزانی کوری باغین توا کردی نمر ملا مصطفى بارزانیه ده سال 1944 ده لگنده بارزان کو جهت کو شرو شورشگر و سروکانه جمال باتا که خباتکار خودی دیروکه که بکوربونا خباتا خویا نتوی و اولی و براوانیات برملت کرد تیناس کرن جدایک بویه لسر دست بارزانی و ریبازا کردینیه جبچوکانیه خواه جاویوی و بونه قطابیه کی زیرک بو د دبستانا بارزانیت ده هفدمی کو دوی دمه ده پرانیا بارزانیان راستی جانکا زحمت و نخوش جالی رژیما بغدای و دهاتن
و ji biçûkaniya xwe ve li gel malbata xwe rastî derbiderî û gefên desthilata Bexdayê hat li Mosul û Bexda û Basrayê derbider bûye. Dûrî bavê xwe 11 salan ma piştî ku Nemir Barzanî berê xwe da Yekîtiya Sovyet sala 1947 wê rewşa zehmet bandoreke taybet di kesayeta wî de heşt mirovekî xebatkar û kesayetekî kêmnimûne jî jê derket. Ji ber sitemkariya li ser Kurdan dihat kirin bû wê êşa gelê xwe pir hestiyar bû temenê xwe bigiştî ê xistet xizmeta doza Kurdî û mafê Kurdan de. Ji ber ku xwedî baweriyeke mezin bû bê dadbûna doza gelê Kurd û bi tu awayî ji mafê Kurdan yê rewa nedihat xwar. Di sala 1961 de şoreşa Eylûnê pêket. Sala 1962 Nemir İdris tevlî xebatkar û pêşmergeyan du wê şoreşê de bû û karekî berçav di gihandina doza Kurdî bo cihên biryarên navdewletî kir. Serkirdeyetiya dastana Hindirîn di sala 1966 de kir. Sala 1970 di Kongreyê Heştan yê Partî Demokratîk Kurdistanî de ji bo endamtiya Komîteya Navendî û piştira sala 1979 di Kongreyê Nihan de bo ofîsa siyasî û serpiriştiya karobarên leşkerî hat hilbijartin ta demeke dirêj wek berpirsê pêwendiyên giştî yên Partî Demokratîk Kurdistanî kar kir. Dirêkeftina adara sala 1970 de Nemir İdris yek ji sazînerên rêkeftina aştiyê ku di navbera serkirdeyetiya şoreşa Kurdî li Başûrê Kurdistanê hikûmeta Bexdayê de bû çalekvanekî pir zîrek bû di endizyariya wê rêkeftinê de. Piştî rêkeftina Cezayir ya xayintiyê li dijî gelê Kurd bi zanebûn û jîrbûna xwe ya siyasî û diplomatîk karîbû serkirde û hêzên Kurdistanî li hundirê Başûrê Kurdistanê bigihîne hev. Hemahengî gel Serok Mesûd Barzanî û serkirdeyên pêşmerge de li hundir dikir. Pêwendiyeke berdewam li gel bavê xwe Nemir Mustafa Barzanî dikir di dema kul Amerîka çareseriya nexweşiya xwe dikir. Wê rolaviya dîrokî Nemir İdris Mustafa Barzanî şoreşa Gulanê ya azadiya gelê Kurd ku berdewamî bû ji şoreşa Eylûnê re hat encamdan. Wê rola wiya giring diyekreziya mala Kurdî de û rêgirîkirina cudabûnê di tevgera bizawarizgarî xwaza Kurdistanê de û nîzîkkirina nerîn û helwestên hemû aliyên Kurdî û metirsiya şerê navxweyî çemandina rûpela tariya reş ku tu kesî ji bilî dujminê Kurdan sûd jê nedît navbera serkirdeyetiya Partiya Yekîtiya Kurdistanê û aliyên Kurdistanî yên din di dawiya sala 1986 de rabû di encamê de navê endizyarê li hevhatina niştimanî lê hat kirin. Da ku ew rola dîrokî were wergirandin û bibe bingeha sereke bo damezrandina bereyeke Kurdistanî berfireh bi eşkere di hezêrana sala 1988 de hat ragihandin. Dêvara Sîwyekê Mihayekê de ji sala 1987 de piştî dawîbûna karê Kongreyê piştgirtina miletê Iraqê de li Tehranê di encama krîzeke di serî de jiyana xweş dest da. İdris Mustafa Barzaniyê Nemir jiyana xweş dest da ji nav miletê xwe bar kir lê ta îro kar û rola giring ya ku pê rabû Nemir. Hîn cihê wî di dilê gelê wî de di nav destkeftinên gelê Kurd bi taybet li Başûrê Kurdistanê hîn saxin û berdewam in. Serok Mesûd Barzanî birayê Nemir İdris Barzanî her wiha kurê wî Nîçîrvan İdris Barzanî jî rêk û doza bav û birayê xwe bernedan. Kurdistan îro bûye bihuştek ji bihuştên cîhanê. Bixwîn û xebata pêşmerge û perwerên xaka Kurdistana pîroz Başûrê Kurdistanê tevlî hemî hewlên dujminan berev dewletbûnê diçe. 5 sal li ser şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Saîd Ehmed Eynê di şerê robirbûna rexistina Daişa terorîst de li Herêma Kurdistanê derbas dibin. Di rojeke weke îro de li hemgû qehremanekî pêşmergeyên leşkerê Roj can û giyanê xwe di ber gelê xwe de û parastina xaka Kurdistana pîroz de bi şerê rûbirûbûna tundtirîn rêxistina terorî li cîhanê de Daeş yera qurbanî û şehîd bû. Şehîd Saîd Ehmed Saîd Eynê li sehê çileya 2015 de di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst û berevaniyê di ber xaka Kurdistanê de li gel birayê xwe Sîpan havalên xwe yên pêşmerge beşdar bû. Piştî şerekî giran lê nêzî bajarê Musilê li devera Şenduxa Saîd şehîd ket. Bi merasîmeke hêja diriya dergehê pêşabîr Sêmalka yê hevsînorî navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de cenazaya wî derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Bi beşdariyeke cemaweriya berfireh li dêrikê pêşwaziya şehîd hat kirin bi xak hat spartin.
شهيد بنا سعيد وشي شهيدي ما كثير شهيدي كردستان سوري سر اخا كردستاني ام بينين وقت باري ديمقراطي كردستاني اركا كيما هويه وعجبي ما تش برافاني الشنغالي بكن يا صدام حسين بكن يا الكوباني بكن باو دایکên Kurdan mîna çiya û surişta Kurdistanê ne çendî birîndar û dilbiêş bin jî dema ku parçeyek ji dilê wan jî were xwestin di ber walê debidin wekî erkekî pîroz û hestekî netewî bi merdî dibêjin kurê min pêşmergeyê gelê xwe bû pîroz beş Kurdistanê re di bavê şehîd Seîd jî yek ji wan merdan e هيرو سعيدة خم برخك بي مش كردستاني را من شرجة كرجاج مسعودة برزاني را قالكي بيسر في رازم الحمد لله الشكر خديرا هيرو كوري خوري داري زاني بجي شرف وناموسي هاتي كشتن بس قربانو مش عيد دا زنب وشمانم براي دي جهيوي دايا زنب وشمانم الحمد لله الشكر خديرا از وكو باب دبش مرقاه باب الشهيد سعيد اسخونا والحمي كردستان فيروز دكم تبتي بتروكي حكومه هرم مسعود برزاني وايرو سعيد شهيد كتب براوي ستيفان بشمرقه دوساوي قرتيا وشراوي تولاوي هني وايرو سعيد الكسكي شهيد كات دوه زربان الكوبنا شهيد كات افشاني كتلكسكي كوملتي كرديكا وكردستانيكا وبخونا باشيدا كردستان رزقار ببي شهید سعید عینێش دایکبوویە باژارê دێرکەیە ciwanekî çalak bû başdarî di şoreşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de li dijî rejima Sûriyê di bajarê dêrkê jî dikir li gel birayê xwe Sîpan Ehmed Eynê cihê xwe di nav pêşmergeyên leşkerê roj digirt û piştî şehîdbûna Seîd jî Sîpan tifinga birayê xwe li erdê nehişt hîn jî di erkê xwe de berdewam e bi biryar cê Serok Mesûd Barzanî hêzên pêşmergeyên leşkerê roj di sala 2012 de hatiye damezrandin ezmûneka wan ya berçav di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst û dijminê Kurdistanê de heye li bereyên Şingal, Bendava Muslê, Eyn Ewês, Zumar û Sihêla de destan tomar kirine ji sala 2012 ve tanha bi dihan şehîd û birîndar da ne Alî Umar Holatnoy peşmergeme sing çeperim sing pulame Navenda Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi hejmarek mûşek hate ermançkirin di encamê de hejmarek sivîl bûne qurbanî. Ji dernexweceyê taybet ji bajarê Efrînê ji arkêra eşkere kirin ku duh êvarê şeş mûşek li navenda Rewşenbîrî û kolana Vêlat li nêzîkî dibistana Komandos û mola Gulên Efrînê û qada azadî li paş Fulkeya Newroz û xwaringeha Kepso ketin. Heman ji deran dana zanîn ku di encama ketina wan mûşekan de li ser bajarê Efrînê nêzîkî 10 kesên sivîl bi tundî birîndar bûn. Mafî mirovan li Efrînê di raporteka xwe de dazanîn ku di çarçoveya du rojan de 1040 malbatên Ereb li Efrînê û gundên wê hatine bicihkirin. Piştî destdanîna rejima Sûriyê li ser bajarê Me'ret Nu'man û bi gurbûna êrişên asmanî û bejayî rejima Esed û hêzên Rûsî li ser herêmên Idlib û Helebê bi hezaran ji malbatên sivîl naçar bûn ji malên xwe derkevin. Ji bilî ku beşek berê xwe didin ser sînûrê Tirkiyê, lê beşek mezin berê xwe didin herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de ragihand ku di çarçoveya du rojan de bêhtir ji 1040 malbatî yên Ereb li Efrînê hatine bicihkirin. Rêxistinê tekez kir ku bêhtir ji 306 malbatî li navçeya Bilbilê, her wiha bêhtir ji 400 malbatî li navçeya Şera û derdora 208 malbatî li navçeya Mabata hatine bicihkirin. Mebez ji wê ew e li gor rêxistinê da ku sîmeya herêmê biguherin û guhartina demografî encam bidin. Ku di encama wê yekê de rêjeya Kurdan ji sedî bi tenê sîmaye. Li gor agahiyên berdestê arkê ketine ku rojane bi sedan ji malbatên Erebiyên Idlibê û Helebê berê xwe didin navenda bajêr û navçe û gundên Efrînê. Beşek di avahiyên neamade de bicî dibin, beşek jî di malên Kurdan de têne bicîkirin. Her wiha li hin gundan Kurd têne derxistin, da ku çekdar kesûkarên xwe bicî bikin. Weke di perçe vîdyoyekê de li ser torên civakî belav bûye diyar dibe ku bi sedan ji malbatên Ereb berev Efrînê ve diçin.
ji dema operasyona rejim û Rûsyê li ser Idlib û başûr Rojavayê Helebê dest pê kiriye, pêla derbederiyê zêde bûye. Nexwasin piştî ku rejîm destê xwe danî ser, Me'arit Ne'man, Xan Sibil, Me'seran û Dana her wiha nêzîkî Seraqê bûye. Çavdêr û çalakvan tekez dikin ku Rêjeya Ereban yên ku li Efrînê têne bicîkirin li herêmên din yên dibin destê Tirkiye û grûpên cekdar de wekû Ezaz, Bab û Cerablos nayên bicîkirin û dibêjin ku ew planeke li ser guhartina demografiya Efrînê. Ev prose ne ji nihade dest pê kiriye, lê ji beriya 2 salan ve tê encamdan û bi dehê hezaran ji malbatên Ereb li şûna Kurdên Resen yên ku ji ber operasyona Tirkiye raviya bûn bicî bûne. Li hember wê yekê jî 300,000 Kurd rû li kampên Şehbayê û taxên Helebê kir. Her daxwaza wan ew e ku bi garantî vegerine ser mal û milkên xwe. Kervaneke leşkeriya Hevpeymaniya Navdewletî derbasî Rojavayê Kurdistanê bû ji dernexwecihî belav kirin. Şeveborî kervaneke leşkerî yê Hevpeymaniya Navdewletî ku ji zêdetir ji 5 bal hergil û otomobîlên leşkerî û alîkariyên lojîstîk pêk dihat, ji Herêma Kurdistanê û diriya dergehê Sêmalkayê Sînûrî di navbera başûr Rojavayê Kurdistanê de derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û li derdora Qamişlo bicih bû. Li gor heman jêderan armanca ji hatina kerwanên leşkerî yên hevpeymaniyê beref Rojavayê Kurdistanê ve avakirin û berferehkirina baragehên Hevpeymaniya Navdewletî li dijî Daişê bi serokatiya Amerîka li her du cihên Tilbeydar û Tilbirak tê. Li Rojavayê Kurdistanê balafirina nasnameya wan nenaskirî deverên jêr kontrola hêzên Tirkiye û grûpên çekdar li gundewarê Tiltemirê kirine armanc. Ji dernexwecihê balavkirin ku roja çarşemê êvarê balafirina nasnameya wan nenaskirî deverên jêr kontrola hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve li gundewarê Tiltemir armanc kirin. Di encamê de hejmara kes di navbera kuştî û birîndaran de ketin. Hêzên polîsên leşkerî dewriyeke xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê encam da. Ji dernexwecihê ragihandin ku hêzên polîsên Rûsî ji bajarokê Eyn Îsa dest bi dewriya xwe ya leşkerî kir û beref bajarokê Slok li gundewarê Girê Spî ve çû. Heman jêderê da zanîn ku ew dewriya leşkerî ya Rûsî ji 4 otomobîlên leşkerî pêk dihat û diriya rêya M4 ya navdewletî ve derbasî gundê Elkenterî li gundewarê Girê Spî bû. Di 23 meha Borî de hêzeka Rûsî li balafirxaneya Çandiniyê li gundewarê Girê Spî cihê xwe girt. Belê temaşevan hêjan hajî ez ê berê xwe bidim çalakvan Bîrkal Kobanê davkan bizanin bin rewşa Kobanê çi ye. Debaş Bîrkal pêşadayên dawî li Kobanê çi zanyarî li cem te hene? Dem baş silav ji wan temaşevanê were. Yani li Kobanê heta niha tiştekî wey girîngî ku li ber çav tune lê tiştê halê ye ku ji Bel. Bîrkal eger tu dengî mitkî diyar e peywendî hatiye birîn heta ku carak din peywendî were girêdan em ê carak din berê xwe bidin Bîrkal Kobanê çalakvan ji Kobanê li gel me bûy heta ku peywendî tê girêdan ez ê berê xwe bidim Hesekê li cem nûçegihanê me Dara Ebdo. Dem baş Dara pêşadayên dawiyê zanyarî derbarê em bêjin parêzgeha Hesekê çi tiştê nû hatiye encamdan? سپاس شیخو Spas. شخوا yani dikarim bêjim tiştê herê diyar got berî deh rojat vedî hêzên Emerîkî rê nedan Rûsa got derbasî yani herin riya Enforê ya goriya Qamişlo bikin ji Tiltemirê
لی اف دروژن داوی براستی دروژان هذا امریکی نه هات دیار کردن تمه بس ده و ایرو هذا امریکی لدورات التمره تي ديار كرين هر وهاد كارم بيجم وك ايرو يعني فرصة دا روسيا جو دريات التمره هر ريا انفوري بقري وكي يعني بيمانك دورتاوان ده تشي بيد ورتا روسيا وامريكا وكي دن يعني شباتشو دنگ تقینا گنده کیف هات روز آوا تلتمر به 3 کیلومتر ایریشن گران گروپین چکدار ین سر ترکیه و لسر وی گندی هبو براستی یعنی قصده برسفا واندا و هجمار کشتی بریندار جی جوان چتا هنم وکی دن یعنی چونو هاتنا هزن روسي لستر ريا تلتمري والزرقاني يعني ادكارم بيجم روجانه هي بلي باشه دارا نافندا لشکریا ترکیه دو هاتو با ارماج کرن ناسنامه بالافرا کو ارماج کریه نه هاتو بو دیار کرن لگور آگاهین و او بالافرا کو ارماج کریه سر کیجان آلیوه يعني في درباري شيخو يعني ما قالك بس شخلكي تلتمري ذكرن يعني جور او دبيجن بلكي هي جو بالافرا روسيبه لي براستي يعني تاكيد تني جو روسيا او ارمانج كربن يعني ذكرن بيجم يعني حتى عنها نديار جو روسيه يا امريكيه يعني تبي جو قالك يعني قالك تلتمر الباجاري تلتمر جو يعني جو تناوان انه او على فرقه روسيه بس ذكر كذب يارو دارا بله دارا زيانن و إيريشة چبون يعني زيان إيريشة هجمارك شخوش جروبين تكتارين سر تركيا وزن هاتن كشتن يعني قوري هاتا قوتن يعني نيزي حيشت كسان جوان هاتن كشتن وشخوا يعني هن جوان هجمارك جوان بريندارن جي بالافري او كرين ارمانج باشه دارا اگرم بحثا شروپافچونان بکن ایرو بهتر شروپافچون لکیجان آلیه گرم بو درافورا قصدی و گروپین چکدار ده يعني وك قصدي صار بيجم قلدي كيف روش اغاي باجاري تلتمر ب 6 كيلومتر الويدر قصدي الويدر بجيه يعني اريشا كهاتا سروي قندي جهيلا جروبين تشكار بالتوبان جهيلا جروب سر قصدي اللي قصدي يعني قصدي برسبع واندا وهجما يعني هجمارك جوان جروبين چکدارین سر ترکیه بيجي هاتنا كشتن دو بالشاف ايرو يعني دقي تقريبا تنبو بروج شيخو بله دارا پرسک مل سرکانیه هيا يعني او باجار ايدي بيدنگ بويا خلقن كو در بدر ببون فدگرن سر مالو ملکن خواه یان جبر بن پیکرنا نکارن یا جی نویرن وگرن سرکانیه براستي يعني انا يعني هجمارة ايجو فقرياني قلكي كيمن يعني هنا در بدر شخوا يعني بلكي زيدا قبن كيم نابن ايرو تامبا وشوفاني هجمارة جو خلقي اللي بجيبونم 7500 كسي اللي كامبي هجمارك دنجي هيش خوا كامب وان نكاري وان بجيبك وان كونكي هفبش نيزي شصد كسي كونكي هفبش جوان رداني كونكي وقفش دمكي حتاكو كونا جوان نه فقره لكامبا وشوكاني يعني دي كارم بيجم
وكي ديارة جو اف هجمارة جو هنا جيوان الكامبين نبويم يعني اف هنا در بدر ايجو فقرنا السري كان يه قالكي كيمن هن جوان بلكي جو قريبون فقرن شون الخانية خو نارين يا العرض خو نارين وفقريان يعني جو بقش جو فقرن وسر مالو ملكي خبراتي هجمار قال لك كيما شيخو بله دارا لگور آگاهین بردسته و بن پیکرین کلوه دارتنا انجام دان جورن بن پیکرنا چیه؟ يعني شخوا بهترين او يعني اف جروبين تشكدار يعني سر تركيا ما بس جو كرد فنجرن يعني تشب دستوان دكابي دكين يعني وكي بن شاف كرني وكي يعني ليدان وكي يعني حد شخوا دستانا قول سر مالو ملكن ملتي كرد ابانا افتشتي هاني شخوا بردوام شيخو ما بس طوان انه ملتي كرد فنجرن جو يعني تغيير الديموغرافي تشيبن او جروبين تشكدار ان بوان بجريداي جوش ادلبي بجوش حمابه جو الويدري بجيبكن بن الي كاريا يعني عربين ادلبي تنا بيجي كرن دارا تفيكو ام بيجن معرض النعمان هم بلدن ادلبي هاطنا دس سركرن جالي رجيم يعني گور تشتال بردستی ما هجمارك مالبات حتنا بجيكرين لملك وزبين كرداو اف هجمار يعني يعني حطا سر بينجي عائلي سر بينجي مالباتي بس سر بينجي مالباتي نظام هجمار وان شقنده بس يعني سر بينجي مالباتي هاتنا وبجيبونه وسر دار وزبين ملتي كرد قول السر سينوري تركيا بالسر كان يبقى براسي جيبونا وكتنا خانجي وعنده افتشتهاني يعني معروفش هر كثيرة شيخو بله دارا حسك وكو باجار عربين ادلبي لويدارتين ديتن لا يعني حتى عنها تشاوى يعني عربي يقول هاتنش ادلبي بشتري بش رقايب بش دماغ وداعش يريشي ولاتي وان كيفش الويدا هات الحسكي بيجيبونه حتى انا هنجوان الحسكي مش خو دكان بكرنو كار دكن حجيانا خو الفربر دوام دكن وكا ديري يعني ديري تبعي جو رزقار ويش داعجي لهنا جيانا وي نخوشنا ارامي جو بقرن هنا بردوام اما جو بشتي يعني شري ادلبي فيداوي جو هناك هاتبن حسكي بلاس يعني اجمالا نكتي بردستي ما شيخو بله دارا يعني ام دخوازه هناك سر روشا مروفي باخفن روشا مروفي لباريزغا حسك بگشتي چاويا روشا دربداران چاويا ام بيجن خلق كلوبالين روجانا تفيكو دولار بهابويا چاوا دابين دكن روشا مروفي بگشتي چاويا يعني روشا يعني روشا امروفي بروشا كلوبالين بهترين الدولار نار دكارم بيجم يعني هي حفتيكي نرخي دولار حتى آستكي أذكاري بيجم راوستياي دنافرة حزار وبينجي وحزار وستدي أبراوستاندنا هاني براستي ويشاوا بكي ونرخي هرتشتي يعني وأوجي بيرا وستاندن السر يعني آستكي يعني بري قابا دولار هر حزار ودسدي ورجع دفقر انه سدي او برسكريكا مظن دورده بو لي اما انها وقفا السعر بيرا وستاندن براسي وحتى استكي يعني خلق زانبن وشبكرن وبشي بفروشن ازدبيجم يعني بهابونك هي يعني وكي بري دمها يعني امبيجن سيمها بلكي فروجا ذكرين سعر بحفصدي بحيصد ورقي لإيرو بشصد ورق بحزار وشصدي تيكرين يعني نرخيوي بيه دقت أبجي يعني حتى دمك بلكي خلقوي بشتي بيدا كتنا لراء سوري وخلق تكيف ببن
بنرخي انه شيخو. بله دار عبدون وچ گانی ماش حسکه گالاکس پاس جبو زانیاری انت جهاز که از باری خود بدم کوبانه جم چالکوان بیرکال کوبانه تبی کو بریا دارا بگرن پیوندی ما به بیرکال کوبانه راحت برین جارا کدن از وگرم کوبانه برز بیرکال ما بحثا شروع پفچونان پیشاتای داوی دکر ام تخوازن تو بردوام بکی ده زانیارین خوده دم باشه جارا کدنه يعني تشتكوا الكبار دبي أنها تشتي شر وبفتون تشتكي أشكرتنا لأن تشتي بفيجن حضرتي كدبي كبار رامت يعني أنها دروجنا حضرتيك ج أمرا ج سريا أم فورا يا هلي إن عيسى جندواري إن عيسى يك وورتا كوباني ورقای بهفداته گریدان حضرتیک مسنج ورداده بیش هم جالی قصد دا هم جالی اویدا عالی ارتشان اجتماعی سوریه و ترکاوا يعني حضرتي كدبن كوز او سلاحي كاش دبن تانغو توبيك وتركات وارتشان اجتماعي تينن العالي دن يعني برز بيركال هاتنا امبيجن انينا كالوبلين لشكري جالي تركيا وحطناها بردوامة لأستشتي ببيجم يعني يعني إيرو نمونه بدم إيرو سي باجارو كي رقم وكم أو محمود لي باجاركي بتشوكا حيشتي كيلومتر نزيك حفتي حيشتي كيلومتر وجافاي باجار الرقاية هيرو 15 خورد يعني دبستانا معهد التعليمي دا غير دبستانا معهد التعليمي بيرنكي ج 15 خورت بربون يعني بنهرن شراب بنهرن سيري بنهرنا المنصورة هي باجارة 6 كيلومتر باشور باكور يعني روجافاي او دا روجافاي باشوري رقاي دا باجارة اوجي يعني او دورتا اوجي خورت يعني بر او كر خورتان دبن عسكري تشنا هنا دبنا يعني وخيايا وكاركي عسكري شركي جبيرة هيا يعني بيتر اما ذكرين قصد اللي كيجر اليتينا كرنا بيركال لسر سينوري يعني سر خطا انفوري جندواري عين عيسى دا فردبه جندواري جريس سبي دا فردبه تشتي كدبن فاي ل از تشتي دم اغاهي للجمن يعني قور تشتي كوست يعني من قال لك او كرن تلفون او كرن بدوستي خناس او خرا يعني هيزك او قانب او هيزك ترباسي كوباني ببنيات دراب او تشتاتنا يعني مش حردو آليان او كريا جبر يعني نها او الوي عسكري فصالي عسكري ارتشان اجتماعي سوري قال لك جوان بريار خاطي ستاندنا قال لك سروكي والايوان ها بهرن ليبيا و يعني او قوات مازن دورتا نماي يد ديان امریکی قبول نکنه که درباس بونه که کارکی دن به لسر سینور کوبانه یا لسر سینور تلتمره یا تشتی که ببینن گرک ببرنگی بیم یعنی او آگاهی که از اجداری خانه جی خودی یعنی قرار او من آگاهی که جمن وایم لحظه حضرتی که چه دبه او دیله که مری بفکره كارلا جبير هبن بينا وكي والادلب دبيل لفركوبا لتشني يعني او الروسال هفكر بن يعني تبي او دورياتي روسية باشا برز بيركال هل وصل رجيمي تشيه ده فان لفو تفكرين ضويين دبن لسر سنوري كوبا نجالية ام بيجن تركيا وقصديفا هل وصل يعني ايه رجيم سوريا دخوازي جاوه قصد بشكينه قصد جي دخوازه جاوه وان بشكينه ورده هم به زلالی ببیجن يعني نها رژیم سوریه هگر واریا ترک و ارتشان اجتماعی کوریا عين عيسى وابو سرة دري هنا دوار سريا انفورا دقي رقم
كوفاريا فيري بكرن وكوباني وجزيرة قامشلو حسكي شفتو ورم برينا ورياك تنا ببني أولياء جنب النظام السوري رابع رجيم السوري رابع هل أو يعني أرمنجا رجيم السوري تبجي او كاسي دكو بانيدا هاتن او كرن يعني بنكتب من كنترول اواندا بله برز بیرکال پرسک من درباره دربدرین ادلبی هیا تفی کنم زانن کو قصد بفرمی پیشوازی ل دربدرین ادلبی کربو یا جی آمادکارین خواهش بو پیشوازی وان کربو دربدرین ادلبی پیشتی کو دست رژیم سوری دست خدانی سر معرض النعمان دربدر لكوباني ياجي دفرن دبن كنترول قصدي لتنا ديتن حتى انها يعني تشتكي اشكال درباس بنا اللي نرينا مدى كسي شخور دوس بن ناس بن هوال بن تشتك بن ناسيد ورتاوان ذهبه لدرباس بونك دريا قصد راح طراتنا لأس تشتي ببيجم يعني مثلا أدلبي أو أبدا أو تشتي كدبد يعني قرا جهيك وجيان مني يعني أو تشتي كببد أدلبي أو رياك ودقي ورتا حلبة ورتا لاتقيد أو رياض ببابه بري لسر او بيا يعني او نمثلا ادلبه او ادبيز شبيتشكي زلال بكم اغاهي الجام من هنا لسر ما بس طوريا ناف دولتي اوريا ناف دولتي دا تاني اوريا دست اوي كافي دست ريجيم سوريا وروسا كافي لمثلا درباسي باجاري ادلبه من حطانها تشتكتنا لدبيكو بلكي جبيرا تشني هبن كارني هبن بكن ام فقرن سر روشا تشتكو دهندري أوي دادبن يعني دهندري إيرو دتقين يعني نوتشين بين قريب ساعتك بوقت نوتشين كلازجين يعني تقين دهندري باجار سريكاني غري سبيد أبو يعني وتدا بريندارو كشتي هنا حتى انها از قاندي اوم از نقابو بجيهم اشخاص مرينا اشخاص بريندار بري و اوك تقينا دهندري سوام ما غري بيدا هات قاندن غوركو يعني روبلا اود بيجي روبلا الرقه تذبح بصمت واجبو يعني اشكرا كرنكو كسي كنت دامريني سيكس معنا يك جي او يعني شوفيركي ترومبيله كي تركيبو او تركيبو يعني كي ترك تدامربو وحفكتي بريندار سيكاس مرنا يكشي تركي وحف كشي بريندارن يعني دي تحقين دي دروك دا هندري كريسي بيدا بونا اما يعني بحث روشا مروفي بكن يعني روشا مروفي يعني اي قندواري اي كدو اورتا يعني خطا الشرطانه قند اورتا خطا الشرطانه يعني او قندانا بله قندانا مثلا مدينة بدم يعني واقول بأنها هيرو أمزان وقتها شاندنية جرق ملت عرضي خبطشيني تبي إيه هندري قرية سبي أمبردن يعني عم بين بيكرنها ج أودا ج عاتشون اجتماعي سوري دا يا شهية أو جندي كل سينوري حردو ورتا قصد ديوانا أو جندي كتدا شرد بيه يعني قال لك ملت عستنجي دبينية نكون إن عرض خبطشين يعني روشكي نباشة دواسي نوري بود ورتا جالاكس باس بله جالاكس باس چالاکوان بیرکال کوبانه ج کوبانه تلگل موبی جالاكس باس بو زانیری انت بله تماشوان هجاب وی آیم گشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بختور بن